Dobrodošli natrag u podcast Tri Soma, ja sam Aco. Ja sam Đani. Ja sam Vigi. I evo nas, ljudi moji, napravili smo malu pauzicu. Moramo se mi malo odmoriti, napuniti baterije. Napuniti baterije. I plus i minus ovu stranu. Mm-hmm. I kak se zove... Za početak bih htio da svi u komentar napišete zašto volite Vigija, zašto volite Acu, zašto volite Đanija. A ja bi prije toga volio da subscribe-ate na naš kanal jer nam fali još 10 subscribera do 10.000, što je ogromno postignuće. I taman nam treba tih 10 da Aci ispunimo njegovu veliku želju. Da, a tu želju ćete otkriti na kraju ove epizode. Zato gledajte do kraja. Moramo si podignuti ono prosječno vrijeme gledanja. Iako je jako dobro, svaka čast, ni ja toliko ne izdržim, ali da. I kao što vidite imamo, dobro smo boju dobili ovo ljeto, mogu reći. Jeste zadovoljni? Vigi je promijenio rasu. Meni je čak i previše, iskreno. Meni je previše moje boje. Ča? Da, čak mi je to malo i... Znaš da je to štetno za kožu? Da. To što sebi radiš. Pa okej, mislim kao, mažem se SPF-om, nije sada... Štetiš sam sebi. Sebi štetiš. Nije da sad ono raw dogam sunce, ali kao mažem se. Ja se ovo ljeto otkriću vam nešto. Ja se ovo ljeto nisam niti jednom namazao. To nije pohvalno. To uopće nije pohvalno ako ima neki brand krema za sunčanje da se hoće Aci javiti. Koji bi se htio javiti Alenu i reći mu debilu, ovo nije dobro za tebe i nije zdravo, molim vas to sad napraviti. Što najbolje, ja idem na onu briju da mi je prirodno to sve. Marcos Llorente. Da, ali nije to baš tako. Ne znam. Ej, moram vam otkriti dvije stvari koje sam počeo raditi. Slušam. Čekaj da se sjetim. Šetat bos po travi. To sam ti rekao, da. I grlit drvo. Ne. Šetat bos... Aha, sjetio sam se druge. Da, počeo sam kad idem sa psom u šetnju, kad odemo na livadu i to, počeo sam šetat bos po travi. Okay, da. I moram reći da je jako dobar osjećaj. To smo se već složili, baš smo pričali o tome i ti ja. Ali ja sam mu rekao kao, ja isto to volim, ali mora biti dobra trava. Je, slažem se. Ovo di ja se šećem... Kak se vidi da ste dečki iz grada, to je nevjerojatno. Sorry što volim dobar trav. On je onak po kukuruzu šeto. Koliko on na čelu piše, mi smo gradski dečki. A šta je Đurđevac neki grad? Šta kad ste ovo rekli? On čim dođe u Đurđevac, on se izuje na ulazu u Đurđevac. Ne, još dok vozi auto se izuje pa bos vozi. Dobro, nastavi i druga stvar. Ne, ali htio sam ovo još se nadovezat. Nije idealna trava, ali točno sjediš razliku kad hodaš po baš ono full zelenoj travi, kak je drugačiji osjećaj. I kak je dobro. Da. A druga stvar koju sam počeo raditi, počeo sam onak tu i tamo, samo se legnem na pod, kao na tvrdu površinu, može biti na terasi ili tako nešto. Legnem se, navodno sam vidio da je to ono isto malo dobro, da ti se kao cijelo tijelo može resetirati. Leženje na tvrdnoj podlozi. Da, mislim kao, zato je i zdravije na kraju krajeva ono full tvrdi madracima kad spavaš. Tako da to su dvije stvari koje sam počeo prakticirati i za sad mi je okej. Idući korak je da probam jednu noć prespavati skroz na podu. Aha, baš kao... Da. Znaš šta meni kao bude jako udobno, ja isto znam da ću nekad na pod naime, i bude mi jako udobno do određenog trena krene me žuljati glava. Ne znam kako da glavu stavim. To je problem. Jako mi je udobno za ostatak tijela, ne znam šta sa glavom da radim. To je meni isto najveći problem. Baš me nažulja ovaj potiljak tu iza, onak, nije mi... Ali vidjet ćemo. Ali to ti sve dečki na selu rade od malena. A lezi na nos. Eto. Dobio sam odgovor na sve. Uglavnom, kad smo mi kod prakticiranja već, ja imam jedno pitanje za vas. I tiče se prakticiranja nekih navika na moru Hrvata. Sad smo se vratili svi s mora. Neki će još ići negdje naravno, ali ajmo reći da je to od većine naših sugrađana za ovo ljeto. Što mislite koliko prosječni Hrvat potroši novaca na ljetovanju ako uzmemo da je prosječan boravak ljudi u Hrvatskoj na moru 10,5 dana? Ti odmah za početak imaš podatak ili pitaš ovako? Ja imam podatak. Aha, okay. Ja znam koji je podatak. Znači za jednu osobu ili kako? Da, znači po osobi za 10,5 dana. Okay. Koliko potroši? By the way, to istraživanje znači je provedeno koje godine? 2026. Najnoviji podatak. Ok, znači za 10 dana prosječni Hrvat
Uključujući smješta i to sve. Da, znači planirani budžet i potrošeni budžet u prosjeku za 10,5 dana na moru. Ok, ja ću reći dnevno 373 eura. Dobro? Pa mi trebamo za 10 dana. Da. Okay. Aha, dnevno, ok, znači koliko je 373? Reci mi to i mjesečno, ajde probaj, ajde izračunaj to. 373, aha. 373 puta 10 je 3700, pa da. ok. 3700, 3700. A to je puno. Ja ću reći 2500. To je puno. Vidi se da ste obojica Sa sela. visokog statusa. Masno ste pretjerali, Jaco pogotovo. Da, sad kad sam... Dakle, ti si rekao za 10 dana 3700 eura, što onak masno da. puno. Ti si rekao 2,5. A da, zato što je on rekao tak puno, pa sam bio kao... Ponukan. Sjebo sam. Bio si peer to pressure. sam namjerno napravio. Peer pressure. Uglavnom, prosječna potrošnja za 10 dana na ljetovanju Hrvata je 1404 eura. Što bi reklo? Prosječna plaća jedna otprilike. To ti je dnevno, dakle, 117 eura. Da. Ne, ja sam kao računao smještaj, kao da je, ne znam, dnevno preko 100 eura, pa sam automatski tu otišao. Da, zapravo je mislim dosta mala brojka s obzirom na to jer se razdijeli vjerojatno na članove koji idu na to putovanje. A gle, razdijeli se isto na to što neki ljudi posjeduju svoje nekretnine, ne plaćaju. Apsolutno. Taj dio nisam uopće uzeo obzir, nek sam računao cijenu smještaja svaki puta. Ja ali realno sad isto kad uzmeš, znači, mislim, kao mi kažemo, nije to tako velika cifra, ali nekome je to mjesečna plaća za 10 dana. Nismo mi rekli da nije... Ne, kažem, on je rekao kao nije to tako puno kako sam mislio, ali svejedno kad uzmeš u obzir da je to nekome, čak ljudima i više od mjesečne plaće, za 10 dana, pazi, to je po osobi, sad kad ide 4-člana obitelj, recimo, kužiš, znači nije to sad ono, ok, neću potrošiti na djecu isto 1400 eura, ali kažem, znači, to je ovako, kao prosjek, nije mala brojka. Je. Slažem se. Da, ne kužim, i dalje ne kužim dakle nama pare, ali kao dakle... Radimo. Dakle, ne nama. Pravimo. Mi nemamo. Mi znam da nemamo. Hrvatima. Nego Hrvatima. Zato idemo kod Vigija na bir. Da. A ne kužimo dakle Hrvatima kao generalno toliko love za ići na odmor svake godine. A dobro, gledaj, svake godine ljudi odu, a mislim, gledaj. Mislim da je realnost ta da većina Hrvata bira ljetovanje ili zimovanje. A zimovanje je, ja mislim, baš rezervirano za ono, ipak više ljudi nego što ljetovanje. Ljetovanje ipak si priušti svako, doslovno, kogod i kako može. Donekle, da. Jedna jako zanimljiva stvar koju sam ja, znate da ja često imam te neke zanimljive stvari koje mi padnu na pamet. Pa tak, jednom kad sam ja se kupao u moru, sam razmišljao o tome kao, vi pretpostavljam isto pišete u moru, jel tako? Ne. Gianni, ajmo te da ja lakše izdržim ovu temu, da mi jedan rozim, molim te, jer vidio sam ovu temu na spisku i sad kad si već uzeo da me malo digne prije ovoga. Znači, ok, pitanje, jel pišete u moru? Ne, ja zadržim uvijek i onda tražim obližnji WC kilometrima udaljen ili držim dok se ne vratim u vlastiti smještaj koje je pola sata. Ne, naravno, to si sad glumio Vigija. Naravno da piše u more. Naravno da piše u more. Sad znate zašto mi je trebao Red Bull, jer sam znao da ćete biti naporni oko ovoga. Naravno da ako mi se piše da piše u more, šta će? Ti pišeš? Da, nažalost, tu i tamo. Opa, jeli? Pobjegnemo nekad. I tebi pobjegne. A to gle, spitam, ako baš kritično moraš, šta da radiš? jer zanima me. Znači, vi kad pišete u moru, da li izvadite pimpač iz kupašigača? Ja, da, to znaš da. Ili vam ostane unutra pa onda pišete? Ja ga imam uz nogu i pišem. Uz nogu, kako je šeko? Svaka čast. Pa ne, ovak mi je kao da pišem sebi u odjeću. U gaće si pišem, doslovno, to mi je glupo. A znam da ima ljudi koji sam pišaju i to je to. Ja sam prije tako samo pišao, nisam vadio. Ja sam inspirirao. Pa ne, sam skušao. Okay. Ali da, sad izvadim i onda... Ali ja uvijek pogledam kao koliko sam od površine da vidim jel se vidi ili ima ljudi oko mene, pa da baš dorak si ti blizu mi je svejedno, ali ako ima ljudi kao... To Fabo ne reći to baš među ljudima, nikad, nadam se, jel? Odeš negdje dalje. Brate, pa radiš to na 5 metara, 10 metara od ljudi ako si otišao dublje. Pa dobro, pa to te pitam samo. Pa da, ali neću otplivat 20 metara od ljudi sad i pišat. Može biti, evo recimo, ne znam,
Dobro, ne mogu sad ovo. Metraža. Odeš ti su brodovi, tam gdje su brodice i dobro, mislim, ne odeš kažem, među brodove, znači, nego ono malo prema njima gdje nema dobro, ljudi i piše. okay. Ali svakako to dođe ljudima i dalje nizvodno na obalu za A dobro, minut. sve to unutra. A ti isto izvadiš ili? Mislim, kak ja nosim jako ove kratke kupače. Ti ga neriš izvaditi. Dobro, sam sa strane malo podigneš te to. Već je vani. Pa da, kroz nogavicu. Ne? Pa da, kao... Ili ga ti digneš gore. Ne, lakše mi je kad... Ja ga kao, gore dignem. Ti ga gore, to je baš odvrat, ti se po sebi piše. sve to je isto, ali nije da mi jednako je odvratno nije da mi je sve. ovak tu strbuh, nego onak kao... Jednako je gadno, realno, gadno je, kako Okay. da okreneš. A kaj viš kako žene piše? Samo gaće ili malo na stranu pa... Ja mislim da one ne rade to baš. Piš, kaj ne? Ne znam, kao, možda sam u zabludi. Možda kao zbog uzorka koji imam pred sobom. To je vjerojatno jedini razlog zašto se idu kupat, da idu piše. Doslovno. Stvarno misliš to? Sigurno, brate. Najbolje da ne piše, to isto kao kako ne prta. A ne znam. Naravno da pišaju u moru, mislim, mene samo zanima jel kao maknu sa strane gaće ili samo kao... Ja mislim da ne maknu. Ja isto mislim da ne maknu, kao neprirodno bi bilo nekdo. Kao sam... Nama je prirodno. Ne znam. Evo, pišite nam u komentare kak pišete, jer me zanima. Žene. Pa i muškarci, možda neko ima novu tehniku koju tek trebamo otkriti. A koja može biti još tehnika? Koja ja znam. Sigurno može biti nešto. Dobro, dugo se zadržavam na ovoj temi, ne moramo se... Da, ali htio bi još imam jednu stvar koju sam isto skužio. Mislim, to sam već odavno primijetio, ali sad sam si zapisao pa da spomenem ovdje. Se zove, vjerojatno ste vi to primijetili, ali uvijek nekako ispadne da kad naručiš lignje, uvijek ispadne da pržene lignje, da ih dobiješ onak da izgleda kao da je puni cijeli tanjur, znači hrpu, a grilane ko da ih onak ima 3 komada i to. Ok, otkriću ti jednu tajnu. Gramažom je isto. Znam, ja sam toga svjestan. Samo se ovo nareže na kolutiće, poha se i onda to nabrekne izlako da je to slažem se, ja sam toga svjestan. Ali više se najdeš od pohanih nego od ovih. Ali više se ne jedeš, znači sve ista gramaža, ja sam toga svjestan. Ali kad ti dobiš onak tanjur, puni tih prženih lignji... Tvoje oči se više najedu od prženih. Tako je. A ovo dobiš onak, doslovno u 4 zaloga pojedem to. Ali iskreno sam počeo, ja ne znam koliko sam, možda sam jednom samo naručio lignje sa žara u restoranu, jer događalo mi se prije onak kad smo neke plate uzimali riblje, to pa bude i to, da onak nisu mi bile fine, kao nisu mi bile dobro očišćene ili nešto. Dosta to često. Se zna desi. Da ostane ona kost. Kako se to zove? I neki mulj, sluz, neš mi bude. Znaš ono kad smo mi čistili, pa smo onak sve... Uglavnom sve smo micali van, čupali, čistili, baš onak smo jako detaljno išli. Jesmo, baš smo iščistili. Jesmo, stvarno smo iščistili. Ali, kažem, onda su mi bile top na tom grilu. Bile su prefine. I to mi je žao ga nismo ove godine radili. A je, ali onak neisplativo. Istina. Bilo nas je 10 koliko li moraš. Onda sam apsolutno prešao na to da ako je uopće naručujem lignje, uzmem te pršene pohane i to je to. Da. Ali kad ti ja očistim... Isto. Onda samo grilane. Za razlika u prilogu isto. Uz ove dobiješ taj pomfrit od kojeg se isto više najdeš nego od krompira s blitvom. Blitva s krompirom. Da, nije krompir s blitvom, nego blitva s krompirom, realno, da. Strašno. Da, blitva s krompirom. Kako nam je onaj htio prodati blitve i se ne mogu... A ne znam jeste znali, ali dosta ti sigurno znaš, ali ja sam počeo baš svoje daily steps svaki dan unositi, u smislu unositi. Pratiti, da, i svaki dan idem na nasip kad god stignem i prošećem koliko god da mi treba do 10.000 koraka, čisto da ispunim tu kvotu i vratim se. I savršeno mi je jer se oznojem jer je vruće vani, mi paše ta šetnja. A kad je takva temperatura oko 36 stupnjeva, onda da, i nema daška vjetra, onda da. Ali inače ne. Odašni mi vjetre moj. Ali bez slušalica hoda. I bez mobitela. Bez ičega. Dobro, pa to je lijepo. Uživa odam, pozdravljam ljude, gledam prirodu. Dobro, da, ti si taj čudak, da. I sve radim. To ne bih radio, iskreno. Ali razumijem. Iskreno da moram pretpostaviti, pozdravljaš ti ljude i random priča s njima ili ne, uvijek bio bliže ovome da, jer takva si osoba jednostavno. Znam si horora, Hodaš nasipom onako 11-12 navečer sam,
A ne tako. I priđe ti ovo pozdravljam ljude. Lik te pozdravi i krene priča s tobom, kao... Znači, čeka na nekoj ogradi, kao... Ne pozdravljam ljude u 11:12 navečer, pozdravljam ih u 7:30, onak, a ne na povratku. Prek zime, kad je mrkli mrak. U kapuljači. Ali ja sam čuo da mladi u Americi, postoji neka aplikacija, ne znam točno kako se zove, možda neko ko gleda zna. Uglavnom, postoji neka aplikacija u Americi, bar ne znam je li to u Europi, gdje se mladi se doslovno klade na to da će napraviti 10.000 koraka u tom danu. I onda kao, ako to ne naprave, onda će izgubiti novce. Mm-hmm. I to im je kao motivacija da se natjeraju da prehodaju tih 10.000 km. Zabri koliko... 10.000 koraka, da. Zamisli koliko je kritično. Koliko generacije odlaze ono. Da te takve stvari moraju tjerati da ti izađeš iz kuće. Pa mislim, meni je kao isto... Dobro, meni to super, možeš zaraditi. Možeš i izgubiti. Ne, ali ludo da ti treba takav motiv za prohodat 10.000 koraka. Realno, Amerima to treba. Znam, ali ludo. Najdeblje nacije na svijetu, dobro su doskočili tome. A nismo ni mi više daleko. Pa nismo daleko, da. Nacije na svijetu. Vidio sam ja puno ljudi koji su blizu. Ne, ali hoću reći ono kao, mislim, kao 10.000 koraka, ljudi su od toga napravili ne znam kakvu planinu. Kao ono, neko to spominje kao, Isuse, 10.000, ali kuš, kad zaista prohodaš 10.000 koraka, to nije ništa dramatično. Znači, doslovno... Kao, nekome je. Znam da, nekome je, ali ti bi trebao kao ljudska osoba koja brine o sebi, ipak biti u mogućnosti prohodati tih 10.000 koraka bez da osjećaš posljedice. A ok, ako si se doveo u situaciju već da osjećaš, bilo bi apsolutno poželjno, i to mrzim kad ljudi rade, kad sprdaju ljude. Kad sprdaju ljude koji pokušavaju napraviti promjenu oko sebe. Znači, daj ljudima prostora, daj im tu neku podršku koju trebaju da naprave promjenu, nije lako, jer kad se već doveo u taj stadij da ti je 10.000 koraka predstavlja problem, vjerojatno to stvarno i postane. Tako da svi koji želite promjenu, javite se Gianniju, njemu treba company. Za pozdravljanje na nasipu. Tako da ima društvo neko. Samo se pojavite na nasipu. Čekaj, a mobitel ostaješ doma ili? Da. Ako mi se nešto dogodi, if we die, we die. Nema... Dobro, neće ti se ništa dogoditi. Druga osoba, bar da ima mobitel da se može javiti. Da. A meni sad stiže na mobitel poruka da naša gošća čeka. Dolazi nam neko. Neko, baš to neko. Neko, i dolazi taj neko ili neka iz druge države. Avionom. Helikopterom. Tu je na dvorište sletjela. Kako dobro. Imamo gosti nam na heliodrom gore slijeću, boca šampanjca. Zapravo u ravnini s nama je taj heliodrom sad. Boca šampanjca odmah im dolazi kao usluga i onda oni dolaze tu. A kao što znate, mi imamo velike planove za ovaj podcast, tako da i moramo s vremena na vrijeme malo internacionalne, međunarodne goste dovoditi, tako da... Dobro. Prije nego što gost dođu, subscribe-te na kanal i to je to. I pretplatite se. Like na video, komentar, dajte komentar. I šerajte. Komentar, hype. A komentar znamo na početku već koji moraju dati. Hype. Niko Marić je usporio s komentarima. Opustio se. Sad gleda, ne komentira. Bolje kad je komentirao, nije gledao, to je bilo bolje. Mora se aktivirati malo. Come on. Come here. Ili zna hrvatski? Došla je. A znaš ti njen ti na njezinom jeziku. Priđi. Crnogorka. Ne znam. Uglavnom, slobodno sad možeš doći pa ćemo popričat malo. Ajde. Pa ćemo malo popričat. Da. Dobro. I evo nas sa našom, ja ne znam više koja je ovo jubilarna gošća. Znate li vi? Ja bih rekao 14. Ja isto mi znam. Ali ja znam da je ovo treća jubilarna internacionalna gošća. Tako je. Pa a to je Palina. Bio si blizu. Skoro. Čekaj, kako se zove? Na ruski je fakat Palina. Ozbiljno? Da. On je učio ruski. Meni je to prirodno došlo. Polina, a prezime ne znam, kako se izgovara to je prezime? Pravo ili ono koje koristim na mrežama? Ajde jedno i drugo, ne znam ja pravo. Na mrežama Majksner. Dobro. Majksner. Kod je Anjevac izgovara prezime. Pravo, ja ne znam jel želite čuti. Da, želim. Zašto ne?
Gorbačova. Okay. Jel vi znate Čekaj, ko je Gorbačov? jeste u rodu, ti i Mihajl? Da, okej, vi znate ko je Gorbačov. Znamo. Da, nismo. Ništa, nikad. Ali- Jesi istražila to potomstvo? Nisam. Hvala, ja se bojim tog potomstva, ali moj pas se zove Mihail. Predobro, okej. A realno, to je bila jedina opcija, mislim, Ok. za ime psa. A šta Ja ti isto znači mislim. ovo fake prezime? To je prezime od mog očuha. Aha. Znači nije zapravo fake. Znači, nije isto je fake. prezime. Fake je za Nekad mene si rekla trenutno kao po koristim ga dokumentima, ovak, da. ja sam mislio da je to kao umjetničko. Da. Da, kako to da si uzela to za svoje umjetničko? Pa iskreno nisam htjela biti politički kontekstirana. Kužim. Jer kao, Ima smisla. jeste u rodu je najcommon pitanje Je, ikad, je. tako da znaš. Okej. Da. Ima smisla, dakle nisi se htjela povezivati sa komunizmom. Pa ne, nisam htjela sebi. Okej. Sve je naše. Ovaj podcast je naš. Da. Jesi se vratila s godišnjeg gdje si bila na ljetovanju i to? Svugdje, a nigdje. Šta to znači? Nema na Evo, te bila političke sam- odgovore, nisi bila Gorbačov sam- više. Daj nam neke Gorbačov sam konkretne. ja u svojoj srži. Daj nam da ti kažem. konkretne odgovore. Pa dobro, ja sam bila na moru par puta, ali kao ništa to nije bilo u nekim dužim periodima. Dobro. A u Ukrajini? Jesi bila u Ukrajini? Pred 9 godina. Ozbiljno? Zadnji puta. Ali znaš kaj je problem? Svaki put kad bi se ja spremila ići u Ukrajinu, tamo bi nešto izbilo. Evo, prvi put se desilo, prvi put je bilo normalno, nakon godinu dana što sam bila u Hrvatskoj, ja sam otišla u Ukrajinu, sve je bilo lijepo, krasno. I onda sam se odlučila, ne znam koliko godina nakon, taman, pred kupnju karata, Rat. korona. Ne korona. Odmah. Ja sam se isključio. Nije ni on bio daleko. Znači, Ja sam malo sljedeći isključen, samo. sljedeći put prođe korona, prođe sve. Idem za Ukrajinu. Rat. Ne može. Da. Neć. Tako da sam odlučila, neću ja ljudima upropaštavati živote, neću se više spremati ići u Ukrajinu. Tako da. A čekaj, jel ti neko trenutno živi u Ukrajini? Ili? Da, baka i deda i moja prabaka. Jesu u nekom gradu koji je već pogođen ili su na zapadu? Pa oni su u Krivom Rogu, to je grad iz kojeg sam ja. Mislim, Kako se zove? Krivi rog? Krivi Rig. Rig. Krivi Rig. Ali, šta da ti kažem, mislim, kao non stop se sve bombardira, tako da nema tu sad, ali nisu na liniji fronta, ako tome mislim. Da, to. Ok. okej. Cool. A kakva je situacija sa tamo generalno, ne znaš? Rat. A mislim da, ali ko pobjeđuje? Mislim, kao mi smo tu, ja imam nema. osjećaj kao da se nama predstavlja jedna slika da kao su tu negdje, ali sigurno neko malo je bolje na terenu, ti možda znaš nešto više. Pa iskreno ne, prestala sam u nekom trenutku pratiti te vijesti jer kao ne znam šta je legit, šta nije legit. Kao, Znači isto jednostavno kao se i- stvori neka kaša, da, sa svih strana čuješ nešto različito, ne možeš više ni toliko filtrirat. Meni je najgore što se na početku, svi su bili u tome, ajmo pomoći Ukrajini, ajmo ovo, ajmo ono. Da. Prođe 2-3 mjeseca, ljudi doslovno zaborave Zato da što je nije rat više tamo. zanimljivo. Da. Da. Na što je suludo. Kao, i nije se tužno. ništa mjerilo. To je Da, tužno jer da. jako slična kultura, mislim, svi smo mi na kraju dana Slaveniji, kao Da. nije to neka daleka zemlja, to je blizu, evo tu se dešava i ako se nešto Da. jače desi tamo, to će doći ovdje, da se razumijemo. Da, pa mislim, vidimo primjer tebe, čovječe, pričaš hrvatski kao najnormalnije. Ja sam tu već 10 godina. Pa dobro, da, ali to kažem, nije neka razlika, znači rođena si tamo odande si i došla si tu i znala si za godinu dana, vjerojatno savršeno. Kažem ti Slaveni, vi da sad poželite naučiti poljski, ja mislim da bi vam trebalo par mjeseci da se krenete sporazumijevati s njima. Ma normalno. daj. Koju ti riječ znaš od poljskog? Vjem. Przepraszam. I čekaj, ja Znaš pierdole. još jednu zajedničku. Ja pierdole. Da. Ja pierdole. Kurva. Bober, kurva. Bober, 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 bober. kurva. I penguin. Australski penguin. Evo, to je čudni hrvatski. Znači brzo si naučila hrvatski jezik. to. Da, ma meni je, znači ovako, mi smo kad smo saznali da ćemo se seliti, odnosno moja mama je mene pitala da li želimo, mi smo bili i moj brat i ja, da, kao hoćemo se seliti. I onda smo imali tu neku instruktoricu, ne znam kako da kažem, kao ona je nama davala instrukcije za hrvatski jezik, ali to ti je sve, znači u udžbeniku ti je sve super i ti sve razumiješ kad ti kreneš u razgovorni jezik. Ja ne znam što ti kažem, evo ti samo čuješ najgore je bilo kad smo se tek preselili, kao doslovno se probudiš sutradan nakon selidbe i čuješ dolje, u kući smo dolje, ti ne znaš, znači ti znaš, to je to, ti si tu, ti si pristao da se preseliš, gotovo je, ti sad moraš bla 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 naučiti. I na kraju dana, ne znam, par mjeseci smo se tak družili sa lokalnom djecom, mi smo se preselili u Omišalj. Bilo je fakat super i onda smo krenuli u školi je već krenuo hardcore, iskreno. Jer kao, nakon 2 tjedna što sam bila u školi, mene je moja profesorica hrvatskog izvukla sa strane, nakon sata i rekla, Polina,
ja da ti pravo kažem, kao iskreno, ja ću te ocjenjivati isto kao i ostale učenike, da ne očekuješ nikakve povoljnosti. Super. A ja jedva da sam pohvatala šta je ona uopće rekla. Hvala Bogu, amen. Znači, jesi primijetila neke velike kulturološke razlike ili neke navike koje Hrvati i Ukrajinci rade potpuno suprotno? Jer se govori da smo skoro slični, ali ima nešto potpuno suprotno radimo. Pa u Ukrajini imaš onaj pritisak, ne znam pritisak za to da moraš nešto uspjeti. Uspjeti prije 25. na primjer, prije 20. Oni imaju te neke godine točno postavljene, dok ovdje, koliko sam ja do sad shvatila, lagam si. Ako uspiješ, ak ne. Ali čekaj, jel postoji kao realna mogućnost da uspiješ tamo u Ukrajini? Odnosno, kao jesu bolji uvjeti nego ovdje, tada bili? Ili ne? Ili su se više baš kao ljudi trebali izboriti da uspiju? Ne, divlja je konkurencija. Tamo kužiš taj neki, kako da ti kažem, prividnost uspjeha postoji i oni svi misle da moraju i taj pritisak zapravo jako njih puno i skrši u startu. Jer oni sebi nabiju nešto što ni ne treba im, šta ih ni ne određuje. Okay. Tako da ovdje ti je ono prazno polje, doslovno radiš šta god želiš, pogotovo kad sam se tek preselila, ovdje pol stvari nije bilo kojih je bilo u Ukrajini. Tipa? Koliko god divlje to zvuči, Ukrajina država trećeg svijeta, kužiš. A dobro, mi smo onda 4. A čega nije bilo? Tipa? Šta nije bilo? Više ti onak entertainment industry i neka ne bi rekla infrastruktura, ali kao taj uslužna djelatnost. Sve je tamo na nekom većem nivou, ali to je kao možda da se nadomjesti taj manjak nekih, ne znam, političkih. Društvenih misliš možda kao vrijednosti, da. Dobro, opet došla si u Omišalj kao... Nije ja sam preminula kad sam došla u Omišalj, ljudi, ja ne znam, evo, sad ako krivo kažem, I'm sorry, ali 500 ljudi u Omišalj. Pa to ti kažem, nije kao neka, možda je idealna sredina za nekoga, ali za mlade ljude sumnjam da je baš... Ne, bilo je divlje, iskreno. Pogotovo ta škola, onak kad sam saznala da ja moram ići s busom svaki dan. Ja nisam mogla vjerovati. Znači, a taj bus jednom dođe, drugi put ne dođe. I onda zoveš mamu, mama, nije mi došao bus, molim te, vozi me prije. Tako da, fakat si bilo. Kako si krenula sa shootingom i sa tim modeling svijetom, ajmo reći? Pa ja sam ti uvijek bila nekak zainteresirana za te neke kreativne stvari, kao... Uvijek mi je u glavi bilo hrpa svega, prvo sam počela crtat i onda sam te crteže zapravo prenijela više na digitalno i pokušala shvatiti kako da ja to interpretiram na svoj način i onda su mi se samo počeli stvarati ljudi oko mene koji bi bili u mogućnosti pomoći meni da to izvedem. U smislu kad kažeš crtat, misliš počela crtat outfite ili si počela crtat generalno kao... Ja sam ti crtala sve, doslovno. Znači, dobro. Ja sam od svoje 3. godine, valjda, ja sam crtala mi doma u Ukrajini, imamo toliko mojih crteža, nisu svi adekvatni, ali kao ima ih stvarno hrpa, od njih možeš malu kućicu za psa napraviti. Tako da, stalno je to bila neka kreativa u pitanju. Kako si došla do ove crne boje i all black outfita? Ne odmah. Dobro. Ako pravi planovi se to znamo sličaju, da nije odmah. Bilo je stvarno svega. Snimke s gospodina Savršenog. Da, to nije bilo. Nešto što mi ne znam. Istražili smo. Ja se sjećam nekog outfita. Zato što mislim da ili tu sezonu ili možda sezonu nakon je moja cura bila pozvana da bude u gospodinu Savršenom. Pa ono, to sam meni spomenula kao fun fact, da misle da si ti bila u toj sezoni kad je ona bila pozvana. Stvarno? Da. Mislim, mogli smo... Pa onda... Ne, ona nije htjela ići. Sad ćete biti upoznati. Evo, sad smo se upoznali da... Ona je pokazala slike, kao tvoje slike iz te sezone i kao dosta dramatičan rebranding si doživjela. Da, pa dobro, mislim, to je kao taman u tim nekim godinama. Šta se naravno, meni desilo? Formativnim, da. Meni se desilo, koliko si godina imala kad si bila na gospodinu Savršenom? 21. 21, okej. To je to, da. Okej, oprosti, što ste prekinuo, nastavi slobodno. Da, što sam htjela reći, znači u Ukrajini sam bila non stop zauzeta. Znači ja sam imala balet 6 puta tjedno, 4 sata dnevno, dobro. Škola koja je gimnazija, jer kod nas je gimnazija od 5. razreda osnovne. To je drugačiji neki poredak. I ti doslovno nemaš vremena fizički da si smišljaš neki stil. Znaš kako se djeca razvijaju, oni kao probavaju stvari pa ne znam, biraju nešto. U školi mi imamo uniformu. Na baletu ja imam isto uniformu neke vrste. I ništa tu se ne razvija, tu sve stagnira i taman kad sam došla u Hrvatsku, to je bilo nekih 15-16 godina, svi su se u Rijeci oblačili identično. To je bila polomajca, skinny jeans i starke. Ništa drugo, evo. I ja sam bila kao, dobro, sad ću ja fino asimilirat
mi ćemo svi biti isti. Tako sam dobrih godinu dana hodala i onda sam počela nekak tražiti koje stvari mi se sviđaju, koje mi se ne sviđaju. Tad sam izgledala iskreno kao tetka. Ja sam izgledala kao da imam 50 godina i 3 unučadi doma. Evo da dodam vatru na ulje, ja se sjećam, to ulje na vatru, ispričavam se, ja se sjećam nekog tvog outfita, obične crne skini traperice, bijela majica i samo crveni šal ovako koji je bio preko tebe išao. To sam vidio. To je sad baš specifično. To kad je on isto bio u Rijeci, pa te vidio sa 16 godina. Da. Ja se tog ne sjećam, ali vjerujem da je bilo moja. Ima slika. Nađi sliku. Evo, sad ću. Nađi sliku. Ja. Uglavnom da, bilo je stvarno svega i svačega. Ja neću lagati, to ne dolazi prek noći, ali kao ja sam stalno u tom nekom istraživanju stvari. Onda sam ja shvatila koje stvari me zapravo ispunjavaju, u kojima se osjećam najmoćnije moguće i to je uvijek bila crna boja. I onda sam ju samo tako integrirala u svoj... Jel ti onda recimo uvjet za neke suradnje da ti je kao all black outfit ili radiš neke shootinge da su u bojama? Ovisno koja je suradnja. Znači ako je u pitanju samo klijent koji mene želi isključivo kao modela, pa neću ja tu... to smo išli u Bolonju s mamom i mojim bratom i mi smo napravili 50.000 koraka. Okay. Ja sam preminula. Za svaku pohvalu. Kičma me boljela, ko da fakat imam 50.000. Da, pričala si ovo za all black outfite i to, za shootinge. Ne, tu ti ja ne određujem. Znači, ako je klijent mene uzeo isključivo kao modela, ja ću obući makar, ne znam, da sam sva u duginim bojama. Okay. Nije mi drago, ali posao je posao. To je posao, da. Ali ako je za moje platforme i ako me uzimaju zbog mog izričaja, to će biti bliže tome. Nečem, više su neutralne boje, više su crna, bijela, siva, neki studs. Držiš do svog imidža onda u tim stvarima isto, jel? Da. Jel imaš neku, kako to kažem, što smatraš najvećom nagradom od tog svog dosadašnjeg stila i furanja tog što furaš? Šta misliš šta je najveća nagrada što si dobila od toga? Ne mislim financijski. Da, skužila. A možda misli financijski. Ne, kao, ne mora biti. Ali ako misliš da je financijski najveća, onda reci slobodno. Ali mislim financijski, ja bih rekla da financijski je najmanja. Znači, financijski je to stvarno isplativo, pogotovo u državi u kojoj jesmo. Mene se smatra nekom ekstra mega alternativkom. Ja se slažem da moj stil nije komercijalan, ali opet ja ne smatram da je to neki deep lore kojeg se mi moramo plašiti. Što sam ja? Sotonistica, ona, ne znam, pije krv, ne znam ja šta sve radi. Ljudi, ja samo doslovno nosim crnu boju i evo, pijem čaj doma od koprive. To je to. A nikad nisi probala krv? Je. There we go. Okay. Sa 3 godine lijepo išlo. Ne. Sa 3 godine kad je crtala samo ova krv sa strane. Samo, znaš, probušiš prst i crtaš s prstom. Užas. Dobro, sad malo... Ne, previše detalja, definitivno. Previše znaš. Ali sad kad si to sve spomenuo, imamo jednu temu koju moramo proći, to su najpopularniji fetiši. Jel imate vi neke svoje za podijeliti ili da znate za neke ljude, naravno nećemo ih imenovati, ali možemo, kako se zove, da imaju neke fetiše koji su full čudni ili koji ste preko čudni? S obzirom na, sad smo pričali o njezinom stilu, meni je prvo palo na pamet onaj Ghost Girl, kao. Da je to fetiš. Dobro, da. Sigurno je. Sigurno je, ali čekaj, baš gotičarka. Jel to kao više ljudima fetiš ili to samo? Ali ti nisi gotičarka, razumiješ? To je Drakeov fetiš, šta ne? Da, on traži gotičarku sa velikim sisama, da, i tako je, i sad ju je našao, neku nedavno. Jel to ona neka Uglavnom da, to je Drakeov fetiš, recimo. Ali šta je najgore, ta cura ni nije got, ona je više kao nešto. Ne znam ja objasniti to, ali kao, to mi palo na pamet kad si spomenuo i kad smo pričali o stilu. Znaš šta, bilo koji stil, evo, ako mene pitaš bilo koji stil može izgledati jeftino, a može izgledati skupo. I jako često, nažalost, svi ti alternativni stilovi izgledaju jeftino zato što u najbližoj ponudi su ti jeftine stvari. To je najbrže što možeš kupiti. Jako je teško dubinski istražiti tržište i shvatiti koji brendovi su tu već, ne znam, 50 godina na tržištu, 20 godina, jer oni najviše zapravo i vrijede i oni najviše reflektiraju taj stil. Okay. Dobro, vratimo se mi na fetiše. Da, ne žele pričati o fetišu. Da, izbjegava temu. Koje vama pada na pamet? A meni pada na pamet zašto onak friend jedan je jako u tome. I meni to fakat nije uopće shvatljivo, stopala sam ogroman fetiš. To znači... Neki standardan. Je standardan je vrlo, ali ja to ne mogu uopće shvatiti.
Ali to je stvarno, ali to je većinom kod muškaraca. Da. Da, nisam nikad čuo da mislim žena ima imaju. fetiš na stopala. Explain yourself. Mi ne možemo. Možda bi Đani Đani možda moga, ali... To je zavjera koja traje u ovom podcastu već predugo. Ja nemam fetiš na stopala. Okay. Da, Dobro ne da znam, sam ja ne znam. danas došla u cipelama zatvorenim. Da vidim. A da, pitali smo naše ljude na Instagramu, naše ljude, jel, publiku, da nam oni kažu neke najčudnije fetiše, pa da vidimo. Koje su radili? Ili za koje su čuli. A ne. Kao Čuli su, da je tako. Lizanje ušiju. Ste čuli kad... Dobro, to je seksi, ali to nije fetiš. Zato što uši jesu kao jedna od Erogenih zona. zona jako. Tako da, kao, ne znam koliko je to nužno Nije to fetiš. fetiš, a koliko je zapravo ono kao legitimna taktika. Ono. A to je, kako se to kaže... Predigra. Ne zagrijavanje, ne predigra. Zagrijavanje. Zagrijavanje mi je bilo u glavi. Boxing i to. Da, htio sam reći predigra. Zagrijavanje. Žani prije toga vreća. Ja prvo ovako ruke malo, da se voda vrati, onda imaš lizanje uši, treći korak. Idemo dalje. Najčudniji da netko vodi dlake preko čitavih leđa na muškarcu. To je baš majmunski. To je neko jako niš, ne. Dlake na leđima nisam nikad čuo da itko Konkretno voli. na leđima, znači prsa mogu biti gola. Ali ima Ovdje su smisla, napisali na leđima. Onak si u missionary positionu i sam se primiš za te dlake iza i kao da, držiš se. Čekaj, ako si sad rekla samo su na leđima, ja sam vizualizirao osobu koja onak cijela bez dlaka i samo leđa. To i ja kažem doslovno šta na prsima ništa. A vjerojatno im je Jel prst. sebi zgodne dlake na prsima? Ne, znači ja ne volim to. Ne voliš. No. Ne znam šta je ovo, možda vi znate. Formikofilija. Kako? For me? Ili Formikofilija. Daj google. Formikofilija. Formikofilija. Ajmo pogađati. Ajde. Formikofilija. Šta je formiko? Fetiš. Formikofilija. Znači to je fetiš neki. Formiko. Ne znam da... A latinski nije to, htio sam reći. Ne znam ni gdje bi počeo zapravo. Isuse Bože. Da ih neko, sad kad si tak reagirao, Naježio sam se. Jel to pišanje možda? Nije stari, naježio sam se. da ih neko, ne znam. Dlake na vratu su mi se naježile. Ovo je toliko... Evo, ja ću reći da ih neko reže, kao, ne znam. Evo, to mi... Đani, šta je to? Stari moj, ovo je nemoguće. Da... To je seksualni interes u aktivnost kad puno kukaca puže po tebi ili kad te grizu. Da, znači kad si gol kao. Bože, odvratno. Znači ja se ne ježim, dlake na vratu mi se digle kad sam prvo pročitao. Znači u životu ovo nisam čuo. Formikofilija. Isuse, dragi. Da, veri ništa. Vidiš, tu smo sad već u ekstremima. Ovo su hardcore fetiši, ovo je... Okay. Dobar smo našli. Kao, ne osuđujemo, ali osudit ćemo. I još je ta osoba ovak, ona emoji naš sa dvije ruke. Kao, molim vas. Da, okej, dobro. Lik je imao fetiš na debljanje, htio je da se oboje udebljamo i da ja njega tjeram da jede. To je dosta čudno. Ali ne bi ja to nazvam fetiš. Ivica i Marica, vajde. Da, mislim da je to nešto... Ali lik je htio... 100%, ja ti kažem. Ne znam, gadno mi je to kao šta želite. Znaš šta, evo tipa, ja sam se par puta zamislio, moram evo jedna tajna, ali nije tajna, slušaj. Par puta sam zamislio da kao, znaš one ljude koji imaju fetiš kada se neko dere na njih? Ono kao da ih ponižava i viče. Dobro. Pa znate na šta mislim, što sad kao da pravite, bude- da- ti razmišlja o tome. Znam šta govoriš. Uglavnom, Čuo se za to. da. I sad ja sam si, razmišljam si o tome, misli si Smiri se. da smo mi u spavajućoj sobi i da neko se tak krene derat na mene kao, ne znam, bezvrijedan si, ne vrijedi. Ja se vidim, ja mi se pukao smijati i ono kao, koji ti je vrag, prestani, znaš, jer to mi nema nikakvog smisla, a ljudi se pale na to. Vrag, prestani. Pa da, kao, znaš. Misli da kreneš actually plakat. Pa, to je moguće, ima, ali da mi neka ti kaže kao, Da ne plaći šamar, ba. da, Sigurno ima fetiš na plakanje isto. normalno da To ima. je da. To zvuči komodno. Ko je najčudniji koji ti znaš? Čidni. Jel ima neki? Koji si čula, vidla? Pa sad da mi odmah dođe neki iskreno. Ne. Tu je još jedan bio, što si ti Vigi spomenuo, pišanje jedni po drugima. Da, to sam... Dobro, to je Dubai Brio, realno. Dubai Bria, 2 girls, 1 cup. Ja sam skoro kupila jedan kupači na kojem je pisalo 2 girls, 1 Otolinger, to je kao brand. I onda sam samo ja spožala tu foru s videom kojima sam ja pokazala, su bili kao šta god. Šta da? Ja, Kao nemamo problema s ovim, ali ti si imala. okay. Da, taj video je baš bio viralan. U osnovnoj školi. Je li bilo u Omišlju toga?
taj video, kružio. Sam bila u Omišlju, osnovnoj školi. Aha, da, tako ja, ono To je bio fakat svjetski, ne ja znam. mislim, fenomen. okej, Kao, nije to sorry. sad, nije bilo geografski samo u Svjetski Hrvatskoj. fenomen. Da. Je. Tako, ajmo to. A jeste, vi svi, pitanje za sve vas, jeste bili kad na nudističkoj plaži? Ja sam bila. Ja isto. Ovako. Ozbiljno? Ja da. Da, Ja sam bila. greškom jednom bio, prošao. I iskustva? Iskreno vidio sam samo stvari o kojima ne želim pričati previše, tako da, kao, nije mi dobro iskustvo bilo. Pa mi smo bili onako actually u kupačima, mi isto nismo znali da je to nudistička plaža i onda moj brat i ja smo se išli kupat u more i onda moja baka je ostala sama, to je ona već prepričavala. Bili smo djeca, znači ne, ovo fakat wrong as Mene hell. ubilo brati, ja, to me ubilo. Od svega kad sam očekivao jedino nisam očekivao da će iduća Bili riječ smo, biti moj brat i ja. brat i ja da će to biti A iduća baka riječ. vas nije uopće concernala. A jebeš baku. Baka ono, pimp jebote, ono još gore. Baka i dovela na plažu kao dječica. Pa rekla sam vam da smo... Isuse Đanović je. A okej, ne, aj ispričaj priču, zanima me, oprostio smo te ovako. Dobro, uglavnom. I njoj, dok smo se mi kupali, njoj dođe neki deda i doslovno ju se čučne ispred nje i onak direktno ispred nje. Ona digne glavu i svi mi znamo gdje je ona glava i ona kao, koji kurac. Onak, please, molim vas gospodine, samo se sklonite. I to je to, moja priča. A što nije on njoj onda rekao, ali vi ste na nudističkoj plaži, gospođo? Ne, on Pa je bio dobro. samo zainteresiran za neki small talk. Kao da si 100 puta na nudističkoj plaži, mislim da nije okej da ti frajer genitalije stavi pred facu. Pa mislim da je to Pa normalno. ja mislim da na nudističkoj plaći. Plaće je to Nudistička normalno. plaća. Plaća, Ali već je krenulo na početku. Rečenica od početka bila osuđena na propast. Ali ja mislim da tamo isto moraju biti neka onako pravila ponašanja. Pa barem... Pa jesu, ali Bar mislim da je minimalno. normalno da dođeš pričat s nekim kao... Da, ali ne da ovak pričamo sa kurcem njegovim. To ću reći. Znate ko mikrofon. Ha je. Imaš podcast. Da. Dobro, ali tamo zapravo ne bi smio biti u nečem. Da, uvodiš. drugačijom. Da. Da. A Vi ko ste će tamo mi bili zabraniti, prekršaj. pardon? Kao možda... Ali to neko Ne, ima pravno- pravilo, Komunalni redar. ima doslovno pravilo i kao komunalni redar te Da. može kazniti za to što si... Da, istina. Jesi ti vidio ikad komunalnog redara tamo? Ne. Ali ne možeš znati da je komunalni Nisam baš redar jer puno je puta gol. bio. Pritajno. Da znaš Civilizac, malte ne? komunalni redar. Dobro. U civilu je. Bez Da, možda on civila je. sjedi tamo, ko spasio stavljaju komunalnog redara. Znaš. Komunalnog. Da. Ne znam, nisam nikad vidio, ali da, ne znam kako bi kao zaista proveli tu kaznu. Ali je vam Skinuo više bi te. plus ili minus nudistička plaža? Kao, Meni plus. jeste više za to Plušćina. ili protiv toga? Ja sam protiv samo iz higijenskih razloga. Meni je to... Kako Šta ti je misliš? razlika? Zašto higijenski? Pa što ne bi trebalo biti kao pozitivno za higijenski, u smislu da ti je sve slobodno. Koja ti je razlika ali kao higijenski? objektivno, Kao? koliko ja znam, ne smiješ se ti ni sunčat baš toliko sa otvorenim Dobro, ne smiješ, da. bradavicama i sa svime, to je jako štetno. To je štetno. Taj aspekt nisam sagledao, da. I muškarcima. Kaj mišlja kita može A izgoriti? ja mislim da je to onak Može. manje svima. A sve može što ima kožu izgoriti. Ali ona je malo tamnija do ostatka tijela svakako. Nije tamnija. Nego ti je sam Dobro je koža... znati tebe. koža ti je skupljenija na tom dijelu u nekim situacijama. To ti je isto kao kad ti koljena izgledaju Kratki tamnije. kurs anatomije. Kad ti koljena izgledaju tamnije. Nisu tamnije, nek si samo ispružio nogu. I onda ti je više kože na tom dijelu. Okay. Razumiješ? Ali si malo previše o sebi podijelio. Oversharing. Ok. Izbacit ćemo ako hoćeš, samo reci kasnije. Na čemu smo, di smo? Ne, ok. Tvoje mišljenje? Ja sam za to. Ja isto. Kao, nemam, Samo kratko. više mi ja je nisam pozitivno za. nego negativno. Ja nisam za, jer mislim da ono, kao oduzimaš dobar dio plaže nekim, tu vani grmi, boli. Ja sam vam rekao kiša. ne Oduzimaš dio plaže ljudima koji ne žele biti goli na toj plaži. Šta ja znam? Pa dobro, ali Bro, kako to su možeš reći oduzimaš? udaljene plaže, ljudi imaju Da. svoju Nisu, plažu. recimo na Cresu je spojena sa normalnom plažom praktički. A dobro, to je možda... Znači voziš, doslovno, evo to je moje iskustvo bilo. Vozimo bicikle i znali smo da je neka lijepa uvala na drugom kraju i sad vozimo bicikle i normalna je plaža cijelo vrijeme. Auto, kamp, kućice, sve normalno, sve okej. I samo odjednom goli ljudi svuda. Ali ono, starci neki, goli, a i tih 200 metara su samo goli ljudi, onda opet sve normalno nakon toga. To mi je suludo, da u obali gdje je onak sve normalno, onda imaš samo u sredini 200 metara nudističke plaže. To mi je čudno.
To je malo problematično, ali... Ovo kad je negdje onak daleko, baš me briga, nek bude kako god. Ne treba biti daleko, nego samo da je odvojeno, kao... Polina, znaš kaj me zanima, ali sad mi je to palo na pamet random, jel u Ukrajini kao ljudi idu na kupanje dole na more, ili ne, mislim ne sad, ali jesu prije išli, jel ima tam turizam kao... Kao Krim? Da. Pa mi smo išli na Krim Ozbiljno svako ljeto kao, i to je bilo, cijela Ukrajina išla, jel tako? Kak je pa tamo svi su ti bili tamo uređeno? miksani, cijela ta regija. Kak je uređeno? Da. Jako, mislim, priroda je jako slična Hrvatskoj. Ozbiljno. Baš ono maksimalno. A plaže i more? More, Crno more, malo je na momente mutnije, ima meduza tu i tamo, ali kao sve u svemu stvarno malte ne identično. Kuzim, to je bio dio djetinjstva vama svima kao da. Da, Jako da. cool. A ostao je još jedan dio mora za Ukrajinu, trenutno slobodan. Aha. Da. Ok, to me zanimalo samo. Valjda će ostati do kraja. Ma, bit će cijeli. Tako je. Idemo. Treba se to glasnije reći. For the people in the back. Bit će cijeli! Tako je. Da. Nego evo mi na Cool ili Krš trend. Idemo na jednu našu jako poznatu rubriku Cool ili Krš trend, objasnit ćemo ti nakon uvoda. Tu se nadam da ćeš sudjelovati. Prvo ide uvod, naravno. Uglavnom, mi ti imamo našu poznatu rubriku Cool ili Krš trend, gdje komentiramo neke većinom modne trendove, bilo kod muškaraca, bilo kod žena. A u ovoj epizodi ćemo komentirati All black outfit. Balerinke. Je li to cool ili krš trend? Jer koliko sam ja vidio u zadnjih možda godinu, dvije, opet se malo vraća u trend. Vratile se one već pred dosta. Da, je li ti to cool ili ti je to krš? Pa ovisno koje. Naprimjer, maržela su mi lijepe, jer odgovore. su jako dobre. Kakve su te? Kako se da? Pa ako ti anatom... Maržela. Maržela. Znači, ako su one jako dobro kao oblikovane i stopalo ti izgleda onda dobro, onda da, ako su neke jeftine i razvaljuju se na sve strane, onda ne. A da, ali ajmo reći da pretežno su to te koje se razvaljuju, jer ne može si prosječna osoba u Zagrebu, Hrvatskoj kupiti meza maržela. Ali može kupiti neke koje liči na nešto. Da. Sad ne znam jer nisam toliki stručnjak za prosječno, a pričamo o prosječno. Prosječno, znači ti kad sagledaš ovak presjek društva i balerinke koje to društvo nosi. Onda ne. Krš. Onda ne, zato što moraš znati diferencirati. Meni je to cool, ja ću da je meni to cool. Jer mislim da se... Ma ne, krš. Nema on fetišno stop. Kako se zove, jer mislim da se može dobro to iskombinirati. I mislim da, kad sad govorimo, ajmo reći o prosječnim osobama, mislim da... Maržela. Mislim da... Kao, nisu mi ni cool toliko, ali više mi su cool nego krš. Kao, nemam ništa protiv njih. Evo, mene živo zanima actually šta je u vašim glavama kad vi to kažete. Kao, vi svi imate neku vizualizaciju. Ja imam sve krš. Ona kao ravna neka... Nemam baš nešto mi s interneta čuči, ali evo ga, čekaj, na Farfetch mi je povuklo. Pa meni je u glavi onak neka malo duža suknjica, balerinke. Pa da. Ovo je skroz... I okej. Grozno mi je to. Mislim kao, individualno ovako, kao, nije to tako meni loše, ali kad vidim tu nogu unutra mi je katastrofa. Kabi maržela su već malo isto komercijalizirale se, ja vidim da jako puno žena to... Meni to loše izgleda, kao, a meni nije to loše, iskreno. Meni su balerinke dobro. Meni je kod svega takvog i one tenisice koje tak nemaju John uopće, meni noge općenito u tome izgledaju katastrofalno. Uvijek. Ne znam, zato je to teško reći šta ti je cool, šta ti je cringe, jer možeš staviti balerinke, jedna i druga će biti balerinka. Dobro, okej, ali kažem, zato pričamo, ja kao generalno kažem da meni to totalno krš. Ok, znači ti si krš, ti si? Totalni krš. Moraš se odlučiti za nešto. Moraš. A moraš reći u presjeku. Nek bude onda krš zato što mi se reklo da je to generalno. Gledamo, ako generalno onda je krš. Ali na tebi je cool. Pa čak na meni nije cool, iskreno većinski. Kao fakat mi je teško. Ti pa pričamo... Ovo? Pa dobro. A dobro, to su već... To je podvrsta. To je podvrsta. Meni su cool. Palac podvrsta. Ok, znači 2-2. Dobro je. Ajde, sviđa mi se to. Ne znam, mogu to gledati. A Polina, reci mi, koje su tebi bile neke od najdražih suradnji koje su imala? Ja jako volim brand Avavav, on je iz Milana.
Ne. I think I'm Počela lajati. Ja sam isto mislio prvo. Kako se to piše, molim te? Obično veli... Sa običan V? Dobro, nastavi se. Šta da... Ja sam ugotio Acin pogled kad je rekla Daj, ignoriraj ih samo, budale. budale ti se. Hoćete možda da si pozovem taksi? Ne, daj, Imamo još kasnije 15. malo. Uglavnom da, Avavav, brand iz Milana. Jako cool brand, ali dobro, whatever. Ne, okej, pogledat ćemo mi. Šta da kažem, nije žvaka za seljaka. Uglavnom, To je odjeća ili? Da, to je odjeća i oni su imali suradnju sa Zalandom i onda su me zvali actually kao modela, to je bilo jako zanimljivo. U Berlinu se snimalo. Ja čak mislim da, oprosti ako je možda ovo sad uvreda, ali nadam se da nije, ja mislim da tvoj stil baš pristaje berlinskom nekako okruženju. Pa ja to dosta često čujem, ali kao ne mogu reći da se ja orijentiram na Berlin. Ne mislim da se orijentiraš, ali kao da pristaje mislim dosta, da da. apsolutno da. Jesi probala ići u onaj klub? Bergheim. Da. Nije že. A dobro, sam okej, da, zanimljivo. ovo što vidim, ima cool stvari, ajde. A šta si očekivao? Ništa, Pa imate ne i znam, vi evo, nešto. je li ti ovo fora? Cool. Ja to imam doma. Eto. Ozbiljno? Da. Baš cool. Evo, naučili smo nešto i mi ovdje. Vidjeli smo da si imala suradnju sa najpopularnijim glazbenim dvojcem u regionu. Jel je bubo? Pa jel nam možeš malo opisati kako su došli do tebe, jel ti do njih i kako je to izgledalo? Pa zapravo reach outao je do mene njihov snimatelj, Luka? Luka, da. Dobro. I onda je rekao da bi ja bila super fit za tu ulogu, ja kao bože, a ja čim se sjetim spotova, ja kao, Luka, koja je to uloga? I on kao, ništa, moraš glumiti stalkericu, ja kao, ma dobro, lagano, može. A jesi upoznala i Đalo i Bubu ili? Da, bili smo u istom stanu. I Mislim, bili kakvi su su skroz ti ovako? chill, kao, ja vjerujem da su oni at that point bili toliko već umorni da, sve skroz normalno, chill, tap, snimili i otišli kući. Jel ti taj spot recimo donio nešto, neke druge suradnje? Jesi to šta osjetila ili? Pa direktno ne bi rekla iskreno. Ne. Meni je to više bio kao experience. Čak nisam bila sigurna da li želim ili ne želim i onda su svi okolo bili kao ajde, ruka i jako, dobro, ajde može. Da, mislim da to je kako Da. fora ljudima oko tebe, Da. ali da, Da. nužno mislim da neće takve stvari često donijeti baš neke sad poslovne uspjehe. Direktno nešto. Osim ako ganjaš inače biti u spotovima, onda vjerojatno ima ljudi koji se vrte Pa po ne mogu spotovima. reći, iskreno, ne Ali mogu to reći. kažem, da, znači ono nije vjerojatno nešto, ali fora iskustva. Mi smo ih odbili, nismo htjeli. Ma da, pa mislim, da, ima da. ljepših od nas koji trebaju biti tamo. Jer su rekli da će biti ova u spotu. Da. Ma da, onda smo se mi pukli smijati i rekli su ovo ništa od ovih ljudi. Blok. Dobro. A dobro, to su ljudi već u godinama isto, pa nije njima sad i mislim da je njima u interesu te stvari poput spotova i toga ipak Da se što brže odradi. da, u što meni je kraćem to roku sasvim riješiti jasno, iskreno. Nisu klinci neki kojima je sad fora provesti na setu 2 dana. Kao, Ali mi je predobro da taj dečko iz Hrvatske radi praktički sve spotove. pa kad To brutalno radi jako radi. dobro. I to brutalno Da, radi, da. da. To Pa je dobro, ali doslovno počeo je tu sa ovim našim nekim undergroundom vjerojatno i doslovno preko kukusa ovog svega si baš radio brutalnu karijeru. spotovi. A Polina, koja ti je nekako najbolja godina što se tiče suradnje? Je li to ova, prošla? Ma iskreno ne znam, oni su toliko sve... Kao jedan mjesec možeš njih imati 10, drugi mjesec 2. Kao, at this point, fakat, nemam pojma. Ali po pitanju fashiona mi je najbolja bila možda 24. Zašto? Pa tad su mi se zaredile taman te suradnje koje sam jako priželjkivala. I onda sam ih dobila i onda mi je to bilo... Pik 2024. Da. A jel imaš neki plan za sebe? Možda otvoriti neki modni brand ili neku odjeću prodavati ili nešto slično? Pa imam ja hrpu planova, sad šta će se realizirati? Daj nam neke. You will see, my God. Neku ekskluzivu nam daj. Daj nam neku ekskluzivu. Kao, A šta bih htjela? Ne moraš reći šta ćeš napraviti. Trudna sam. Isuse, evo, clickbait. Tako. Eto. Stella. Morala je Stelu nadmašiti, pa je sad došla i rekla ovo. druga trudnica. Da. Podcast. Ajde da... Čekaj, jesi stvarno? Nema to. Nije. Sa Ne bi ovom to tu očizmama rekla da je. jedno. Di će ovdje prvi put to reći. Ja bi sad da se mi prebacimo na kviz, jedan financijski. Kad smo ne spominjali ove neke Kako si s benefite financijama? poslova ili toga. Da, kako si sa financijama inače? Na momente sam super, na momente sam ne sam. Ok, znači kak vjetar puhne. Da. Neće nam trebati ove ploče za ovo. Nema veze.
Hoćemo iz glave. Iz glave, Da, sve i samo znamo. su 3 pitanja. Šta točno iz glave brojat? Moramo nešto. Ne, govorit ćete odgovor iz glave, inače ih pišemo na Moramo ploču. brojati, ne bi do sutra izašli. Ali trenutno nemamo markere koji rade, tako da ćemo morati ovako. Pobjednik će nešto dobiti, dogovorit ćemo se kasnije. Ovako, prvo pitanje je, ima i podpitanje na ovo. Prvo pitanje je, što je kamatna stopa? Neku definiciju trebate dati. Kao, svi u isto vrijeme ili... Pa ko prvi misli da može točno reći? Kamatna stopa je onaj dio koji ti se obračunava na iznos koji ti dobiješ, odnosno koji moraš vraćati. Dobro, neko drugi nek Kao- proba. Ti si rekao svoje. Imamo nekog drugog, vidjet ćemo ko će najbliže doći s Stopa odgovorom. je Postotak koji svako mjesečno moraš vraćati od iznosa koji je posuđen. Dobro, dobro. Nemoj tam Da. slijezat ramenima. Pa kao, ne mogu reći ništa novo. A onda će Polina dobiti bod. Jako je blizu rekla o ovoj točnoj definiciji, tako da ti si malo nešto zapetljio. Isto rekla, Važno. kad ja sam bolje. Ha? Rekla isto kad ja sam bolje. Pa dobro, pa kažem, malo bolje. Nećemo pod pitanje. Drugo, koja je država u Europskoj uniji najgora po stopi inflacije? U Europskoj uniji? U Europskoj uniji. Hrvatska. Ne. Sam mal. Njemačka. Najgora. Imam dva. A ne znam. Imam Ja sam dva. oba mislila. Ja ću reći Estonija ili Bugarska. Dobro. Estonija, Bugarska, to su moje. Njemačka nije ni blizu. Šta si ti rekao? Hrvatska. Hrvatska nije. Bugarska isto nije, ali je druga. A prva je Rumunjska. Estonija isto nije za inflaciju bila visoka. A nije. Mi smo govorili od Estonije. Mi smo na 5. mjestu. 4,9%. Rumunjska? Nisam mislio Rumunjska da je 9,7%. A dobro, jel to ima veze još sa BDP-om? A ima to veze sa puno toga. Mislim da nije nužno vezan BDP. Nije to samo to. Da, Malo uz je to. inflaciju. Dobro, čekaj, ono mjaco. Đani bez voda. A ti si došao najbliže. Aha, okej. A došao Jer Bugarska je druga. Bugarska je druga, šta? Sad će uskoro biti prva kad im euro još otiče gore. Ajde, Đani, sad se možda spasiš u trećem pitanju. Koja je prosječna cijena kvadrata stana u Zagrebu? 4.000 eura. Dobro? Prosječna, znači, koji se sad prodaje ili? Da, kao trenutno na tržištu za 2026. Prosječna cijena. 3.600. Dobro? 3.500. Jesi ti sad kao iznajmila stan ili kupila? Iznajmila. Ok. 3.500. Đani. Fuck off. Koliko si rekao? 4.000? Znači, prosjek tražne cijene u svibnju 2026. dosegao je 3.941 euro po metru kvadratnom. 4.000 lagane. To je jako puno. Koliko kvadrata stana može prosječni Hrvat kupiti s Da, svojom da. plaćom od 0,25? Ono, mislim, možemo živjeti u Katastrofa. rupi za miševe svako. Nerešeno, a ja nemam četvrto pitanje. Ne treba. Možemo jedno biti svi A izjednačeni. kako je to u Ukrajini, recimo, sa mladima? Je li isto kao kasno odlaze od doma ili ne? Ne. Ne. Ne, ali Ukrajinci se actually sprodaju na vaš račun što vi odlazite od Ozbiljno? kuće sa 30 godina, da. 30 čak ako neki ljudi imaju sreće pa uspiju Da. s 30 A otići. dobro, ima smisla. Tamo sa 18. Šutnu na ulicu i snađi se. A kako mogu? Plivaj, a? Kako mogu? Kako su u toj situaciji da mogu otići? Nisu u situaciji, niko nikad nije u situaciji da može otići. Pa objektivno ti nikad Moraš nisi se u snaći. savršenim uvjetima. Tako. Ali te je puknuo van. Moraš se snaći, nego brate. samo ovako kao da, snađi se. Znači, Pa tako samo je. kao, mislim, većina ljudi ne ostaje u gradovima u kojima se rode, osim ako nisi u Kijevu, ne znam, ili još Aha. negdje, ali kao... Ideš dalje, filozofija. ideš ono dalje, stvari, da. kao, ne sjediš doma pored mamine suknje. Imaš 2 zdrave ruke, 2 zdrave noge i Radi, Snađi se. radi, snađi se. Snađi se. tako je. Dobro, makar u Zagrebu je malo nekad, ja mislim, ljudima teško. Ali dobro, nećemo sad o tim temama. Još nam zabraniti ono. Neće. Cancel. Dobro, Polina, ili Palina. Paljina. Paljina. Aljina. Hvala ti kaj si Gorbačova. došla. Aljina Gorbačova. Nadamo se da ti je bilo dobro. Ja ću razmisliti. Ok. Ostala je suzdržana. Okay. Ja ću razmisliti. Za Prvo kraj, suzdržana gošća. za kraj uvijek našim gostima damo malo slobodnog prostora da pozovu svoje ljude, naše ljude, da šta god ti je sad na duši, ti možeš reći. Šta god. Ne treba biti vezano uz ovo. Može biti vezano uz tebe. Može biti vezano kak ti je bilo.
koliko si već dugo trudna. Aj, zašuti samo. Ček, ja sad moram reći kak je, Šta god, da. kak je meni bilo tu. Ne, šta, evo, nisam ni slušala. Reci što god želiš u kameru. Eto, mislim da je ovo najbolje sad kraj. Ok. Tako da... Ljudi, subscribe-te se na Polinu, zapratite na svim društvenim mrežama, pretplatite se na naš kanal, besplatno je naravno, fali nam još 5 subscribera do 10.000. Možda lažem, možda lažem, ali možda je 5, tako da pretplatite se i pomozite nam da nastavimo snimati sa ovako lijepim gostima. Kako slatko za kraj. I evo, otišla nam je naša Ukrajinka. Palina. Gorbačova. Palina. Meixner. Kako je rekao? Meixner. Malo nam je crnila nam je malo donijela. Ne, to je Vigi. Smeđilo je ovo. Ovo je smeđilo. Pull&Bear smeđilo. Ne, molim te. Da. Nema ti. Znaš kaj je bilo fora? To mi sad tek palo na pamet. Da smo se mi onak isto obukli full crno i sa tim nekim našom... Kaj najbolje, baš smo glupi što to nismo napravili. Trebali smo to onak možda našminkali. Ali iskreno, možda bi bilo očekivano, kuš, kao... Da, a i možda ne bi se ona isticala. A bitno se ona istakne jer ona je naša jubilarna. Kuš da je Acu uzeo svoje sunče načele, kako on ima. Da. Realno, ovo niko ne bi ni primijetio. To je isto. Razmišljao sam o tom. To je isto. On je najbrže. U kojima vozim. Kako je to jako. Ono što, 360 je samo staklo. Nek vozi ko muha. Sve vidim. Ima retrovizore na njima. A ja bi nastavio u pozitivnom tonu, pošto smo ovak mi naš vrckavi. Vrckasti. Pa vrckasti, da. A vrckavi se može ne bih rekao. Vrckasti. Ok, uglavnom u pozitivnom tonu bi nastavio, a taj pozitivan ton je da je Škotska postala prva država na svijetu gdje će svi ženski proizvodi za ženske menstrualne periode biti besplatni. Svaka čast, Aco, mislim sam da će baš sam ono kao gdje? Ali je još i krivo rekao, kao najbolje jer nije će, nego su postali besplatni. Dakle, nešto, bitno da sam ovu bravo Škotska. Teorijski dio. Ako ste u Škotskoj nekad na nekom putovanju, proputovanju ili odlučite preseliti u Škotsku, samo uđite u ljekarnu ili trgovinu i dobit ćete besplatno vaše proizvode koji vam mogu olakšati menstrualne bolove. Realno tako bi trebalo biti. Kada to dolazi u Hrvatsku? U Hrvatsku navodno se to nikad neće dogoditi. Ulošci nije nešto onog da ulošci... Bilo je neka priča, ali mislim da to još uvijek nije izglasano, nažalost. Ajmo mi sad učiniti ovaj podcast bitnim. Ajde. Barem jednom. Kao. Ajde. Možemo staviti onak peticiju na YouTube, na video. Postoji to? Ne znam jel se može, ali ja bih htio da iz ovoga izvučimo shorts. Dobro. Patreon. I da taj shorts on postaje mega viralan, ali ne zbog nas, nego da se pokrene neka inicijativa, da ako ništa, barem ulošci da postanu besplatni. Bilo što da postane besplatno. Tamponi, ulošci, nešto, a mislim što god da postane besplatno. Meni nije jasno samo zašto ne postoji veća inicijativa već za to. Zato što, znači vidiš da ostale europske zemlje idu u tom smjeru. Ti si rekao u Španjolskoj da je to već subvencionirano u nekoj mjeri. Tako, imaš popust na... Mislim kao, zašto mi ne bismo jednom u povijesti probali biti malo ne u zaostatku barem. Ne moramo biti ispred drugih jer očito smo za to apsolutno nesposobni, ali bar da nismo u velikom zaostatku. Tako da, lijepa ideja, ja slažem. Ako možemo neku peticiju, čak možda da staviti. Ajmo to pokrenuti. To ne znam, kaj treba ljudi komentirati onako Vlada RH. Ne pa, tagirajte. Plenkovića. Ili ministarstvo neće ništa od toga napraviti. Ne, treba zdravstva. Pa čak možda i da. Ajmo probati. Kako se zove? Tegajte sve što samo pada na pamet da je relevantno. Ispod ovog šorca ajmo probati tagirati Ministarstvo zdravstva, Vladu RH i... A možemo i oporbu isto aktivirati, zašto ne? Ali na kraju... Pa da i oni donesu, ali oni neće oni donijeti zakon. Možda donijeti prijedlog. Mogu dati prijedlog, ali sumnjam da će ti vladajući to... Dobro, nije bitno ljudi ko šta, bitno da se pokrene nešto i krene razgovor o tome u javnom diskursu, kogod. Samo da se pokrene razgovor, da neko actually, ali znaš teško je sad u ovo doba kad su imali toliko problema i požari i sve živo. Ma ne zanima. Ali hoću reći ono kao,
jedna, druga, treća stvar, ajmo krenuti rješavati neke stvari koje očito trebaju i fale. Ne možemo riješiti možda vodu odmah sad sanirati u lici, ne možemo, požarnik će možda i stati nas da hoće, ali treća stvar, ajmo krenuti na ovom raditi pa se za godinu ili dvije možda dogodi to. Ja slažem, ali opet, nikad neće biti savršeno vrijeme, uvijek će nešto biti. Tako da nema sad opravdanja za tak neke stvari, sad je ovo, sad je ono. Pa da, to kažem, kao ljudi će reći, ne možemo sad, ali ne, kao ne bi toga smjelo biti, to želim reći. Može. Kao, nego mora biti ono, ajmo sve tagirati, sve žive, vidjeti kaj se može dogoditi. Ajmo. Tako je. Ajmo. Super, lijepo. Mi ćemo prvi komentirati ovaj video. Da. Mislim, a realno, baš palo mi na pamet, neki dan sam istraživao kao koje su ne države ovaj puta, nego koji su gradovi najpogodniji za život u svijetu. Dakle, gdje je najljepše živjeti, u kojim gradovima na svijetu. Dobro. Kao na temelju, mislim sad pričali smo o proizvodima, ali tamo nisu važni proizvodi, nego se gradovi najljepši za život gledaju po efikasnosti javnog prometa, po znači javnim dobrima, ono što je sve dostupno građanima i po sigurnosti. Tako je, to su 3 faktora. Šta mislite, koji su gradovi najljepši za život na svijetu, a koji su najgori? Evo, možete staviti svako po jedan. Najljepši jedan i jedan najgori. Pa ja znam, mislim, generalno ove nordijske zemlje, znam da su inače najsretnije, ali ja ću ovo reći Oslo. Ja sam razmišljao slično kao i ti. Ja bih rekao tipa Kopenhagen. Na svijetu, da, a mislim sumnjam da bi bile ove u Americi neki od tih gradova. Nama tu fali, ja mislim, ovog javnih kao dobara, znaš, kao ono funkcionalni javni prijevoz, možda čak i novaca. Eventualno možda stvari. Tamo neka tipa Prag ili nešto tako. Prag nije. Najgori? Na svijetu. Da. A vjerojatno tamo gdje su ratovi i te fore. Nemojte gledati ratove zato što su kao je to objasniti? To je kratko trajno, ajmo uzmi dugotrajno. Ako još sad sigurno ima nekih gradova za koje ni ne znam da su najgori, ali mislim ja ću reći koji je glavni grad Kenije? Nairobi? Onda Nairobi. Dobro. Ne znam zaki sam Keniju. Nemam pojma, onak mogu lupiti nešto. Ne znam. Pariz. Ma ne. Buenos Aires. Ok. Za najljepše gradove za život. Dobro. Ste bili u pravu, samo Oslo nije na popisu, ali Kopenhagen je, ti si ga spomenuo, ali općenito Danska vrlo vjerojatno cijela, samo što je ovdje baš Kopenhagen visoko i prvi na listi. Opa, prvi? Prvi na listi, tako je. Nabrojit ću još par njih, dakle prvo mjesto Kopenhagen, najljepši grad za život na svijetu je Kopenhagen navodno, drugi je najljepši Beč, treći Melbourne, četvrti Sydney, peti Cirih, šesti Ženeva i sedmi Osaka, Japan. Već je predivan. Vidiš, Japan sam skroz zaboravio. Ajmo sad prema najgorima. Vi ste spomenuli, ti si Nairobi, a ti si rekao Buenos Aires. Da, nisu ni jedan ni drugi. Na popisu su tu Tehran u Iranu, iako je rat, ali to nije bilo... I prije je bilo tako. I prije je bilo tako, neovisno o tome. Pa je tu Harare u Zimbabveu, pa Kijev u Ukrajini. Dobro. To je zbog rata. Imamo Port Moresby iz nekog razloga u Papua Novoj Gvineji. A znao sam da te neke afričke, oni nemaju... Ne znam zašto, i onda je Lagos u Nigeriji, pa Alžiru i Karachi, Pakistan. Evo ga. Da, tamo su diktatori doslovno u tim afričkim zemljama još. Da. Tako da evo još jednom shout out Patriku Veršaku koji živi život. Nije on glup. Nije glup, čovjek živi u najpogodnijem gradu za život. Da. Nevjerojatno. Ludo. Ne. Zato mu je tako lijepo. Zato je Vinčeko svaki dan. Vinčeko, radimo, napio sam se, super mi je, naravno bilo bi i meni super. Lako tako. Lako tako. Ali dobro, jeste iznenađeni što nema nijednog balkanskog grada na ovom popisu? Pa ja nisam iznenađen, nekako nisam ih niti očekivao tu. Baš uopće nimalo. Prije bih očekivao na ovom mjestu za zadnje. Ali dobro, to kao sad malo pretjerujem. Ma da, nego
Ja bih vas pitao jedno pitanje, apsolutno nevezano uz dosadašnje teme. Boli me glava već. Vezano uz ovo. Jesi li ti, sad konkretno, uživač tableta protiv bolova? Ili općenito tableta? Ja nisam uživač. A kao, koristiš li općenito tablete protiv bolova? Ne, nastojim ih ne koristiti, ako ih baš ne moram koristiti i ne sjećam se kad sam zadnji put uzeo neku tabletu protiv bolova, iskreno. Znači sad, teoretski, tebe boli glava i imaš tu na stolu priliku u obliku te tablete da te ta glava ne boli, odnosno boli te, ali nemaš receptore za to više da te boli. Ti nećeš uzeti tu tabletu, nego ćeš izdržavati bol. Probat ću ne uzeti tu tabletu ako nije zadnje što mi može pomoći na svijetu. Jer mislim da ako dovoljno ignoriram tu bol, da će prestati. Ja sam prije bio takvog stajališta, više ne. Te boli briga. Ne, zato što sam isto tako pokušavao i kao idem popit vode, idem zažmiriti, idem leć. Taj proces traje i onda ja legnem i onda mi bude još gore. Onda ko da me neko udara u glavu cijelo vrijeme. Sad tableta, aj zdravo. I zašto to kažem? Zato što sam vidio, to pretežno vidim u nekim serijama. I ona kao, očito je kultura u Americi drugačija oko toga, jer tamo kao ovisan si o tabletama protiv bolova. Kakve su to tam tablete protiv bolova? Ja nisam čuo za to u Europi. Kako se zovu kaj oni piju? Prozac. Painkillers. Imaju onaj isto, opium su pili prije protiv bolova. Ja ću se, nije bitno nastaviti razgovor, ja ću se sjetiti toga. Kažem, mislim da kao ljudi nekad rade big deal oko toga, možda prevelik, u smislu, ako te neš boli, uzmi tabletu. Kao ne znam je li prevelik, ja samo mislim da u tom trenutku nije prevelik, odnosno da ćeš kad tad osjetiti neke posljedice, odnosno potencijalno da će, kao da nećeš toliko više imati toleranciju imuniteta, da ti se neće tijelo toliko više samo po sebi boriti protiv nečega. Okay, ali kažemo, ako ti je tijelo naviknuto, čim malo zaboli, bam, tableta, bit će bolje. To je samo problem. Mislim da će ti biti gora bol, zato što više nećeš, nisi navikao izdržavati više tu bol, nego si kao navikao, sad tableta, ako ju nemaš pri ruci, tipa 2-3 sata ne možeš doći do nje, bit će ti samo gore. Nikakve veze. Kao, ne znam je li to... Mislim da ti placebo efektom ima. Kao, ne mislim da ima direktne veze, nego kao tebi placebo efektom kao da ima. Ti zapravo, nije da ti tabletom za bol zapravo ubiješ tu bol. Tebi i dalje to boli. Samo to utječe na receptore boli, koji tu bol više ne mogu receptirati, primiti kao podražaj. I sam kažem, znači, kao, meni je to, znaš, imaš tu soluciju i sad ne kažem ja da trebaš kad ti je umišljena bol, počet rokat andole ili neofene, ali kažem ne znam zašto ljudi izdržavaju po 5 sati da ih boli glava, kad kao možeš to samo riješiti. Znam da svaki taj lijek ima svoje posljedice, ne smiješ ništa u prevelikoj mjeri, ne smiješ previše piti ni vode. I zato kažem kao, nije mi jasno zašto nekad nemoj piti tabletu protiv bolova. Znaš kao, bit će sve okej. Samo budeš normalno oko toga. Ja i dalje pokušavam, ja i dalje pokušavam što manje piti tableta, što je manje moguće. Jedino ako je baš neizdrživa bol, onda ću popit, ali kažem, pokušavam baš minimalno koristiti tablete. Ja stvarno nisam zagovornik toga kao protiv tableta, nešto, to mi je, apsolutno mi je svejedno. Nego ja samo mislim, koliko puta mi se dogodilo, znaš kao imam temperaturu danas, ja se sad uvjeravam sam sebe da nemam temperaturu, da će mi sutra biti super i da sve ostalo, znaš kao bilo kakva bol, ne znam, boli me, evo, ovak rame me sad tu boli. Ja sebe, to sutra me više neću boljeti, nema šanse i sutra stvarno me ne bude ništa više. Dobro, to je istina, ja sam samo za glavu, kao ja sam isti ovakav, tipa, mene neš uhvati da kao, mislim da ću se prehladiti popit maksilu, ne kao, nego kao baš mora neš biti. A kažem za ovo glavu. Ali želim reći, kao u glavi je dosta toga, ja mislim, jer mislim da ljudi koji razboljevam se sad, sutra ću imati temperaturu 38, mislim da stvarno imaju sutra temperaturu 38, znaš, a ja sebe uvjerim, kao nema šanse da imam temperaturu, sutra nema, ne smijem imati. Ima nešto tome, da. Ja sam isto kao... Mislim da je ljudski mozak puno jači nego što mi mislimo da je. U placebo efektu samog sebe uvjeriti. Ja sam isto nekad kad sam se osjećao loše, kao da će se prehladiti to, sam znao na sebe obući podmecu, hudicu i otići trčat. Da. Kao, i
Tipa, možda i ne pomaže, ali... 9 od 10 puta je pomoglo, a 10 put me prikovalo u krevet. Tako da, Pa isto kak ti navodno, ima nekad ne znam jel to znate, grešaka. kad vam je nos zaštopan i to, navodno da sklekovi pomažu da ti se kao Ja sam ovo radim. pročisti to. Nemam pojma. Ali, Sklekovi. da. Skleka, probat ću. A, Probat ću. Nije mi često zaštopan, ali probat ću. da. Baš me zanima. Probaj. iskreno. Uh, za kraj epizode imamo jednu slatku temu. Ješćemo nešto. Malo ćemo se vratiti u djetinjstvo. Ili možda i u sadašnjost. Ne znam kako ste vi po tom pitanju. Ali uglavnom, imate li vi neki crush iz crtića? Znači iz animiranih crtića. Ja mogu počet, koji je možda... Crush kao, da smo bili zaljubljeni u nju, kao, Da, zaljubljeni nek Da, dan se ne sviđala. crush kao slatkiš, nego... Kao Da. sviđala nam se Da, neki lik. Ja ću počet. John je već o čokoladi s keksom. Ful je čudno, ali vjerujem da ćete me razumjeti. Ali ful je čudno jer zapravo nije osoba. Peppa Pig, a? Ne. Kak je sam sebe nasmio najviše od svega. Nije toliko smiješno. A dobro, gledaj. Uglavnom, Ljepote u oku iz promatrača. crtića Auti, kak se Sanja zove? Nije Sanja. Ja Porsche. mislim Ja da je nisam gledao aute. Porsche. Što nisi? A ti si, Ma, buras. ti si. Isuse, Bože. Puko. Dobro, ko A Sanja. Jel Nancy? ajmo reći da, uglavnom, plavi Porsche, Znam na kog misliš. cura od munjevitog Jurića. Da. To je, ne znam zašto, mislim, takav je crtić napravljen, da ti onako ona bude naš kao. Je, okej. Ali evo, uvijek kad su bile neke serije s njom, uvijek mi ona kao bila Šta ti je bila? napeta. Porsche mi je bio napet. O Bože, dragi. Ali ja ga razumijem, je, ima Kužiš, nešto, ima okej. nešto. Pogledaj pa će ti biti Okay. napeta. Meni je Kim Impossible. Zar nije Kim Possible? Kim Possible. Kim Possible. Kim Possible, ispričavam se. Ne, zaboravio se, ali Kim Possible. Šta ti je kod nje napeto? Sve. Ko zna loptu. Daj, nemoj to. Who knows ball? Nemoj to Who knows ball? prevoditi uopće na hrvatski. Ti? Iz crtića, ja se ne mogu sjetiti iz crtića. Aha, znam, jebote. Lažem ko pas, ne mogu sjetiti. Lola Bunny. Od Zekoslava Mrkve. Ok, to mogu razumjeti. To je baš kao, To mogu razumjeti. gledam u tebe ovako mali ovako. Zato si psa Promotram. nazvao Lola, a? A ne, nije zato. Nema biti bolestan. Je- Da ne moraš biti, ti si se užas. I eventualno isto kad tu i tamo naš ono slučajno odeš na Wingsice ili tak nešto, pa onda kao, Wings. uvijek su to one bile naš... Brec, čak Wings. i ne. Ne znam likove. Nije ni meni, ali to su kao prikazane kao takve, kao cure koje su A kao zgodno. face, kao, da, ovo da, zgodne, bla, bla, bla. Ali nikad mi to nije bilo kao uvijek pišu. Porsche, ja isto gledam. Ženski Porsche ovdje. Ali da, vi pišite isto u komentarima koji su vama neki kraševi iz crtića. Ja mislim da ima jako puno ovih Čudnih. animalnih isto. Sigurno. Jer ona kao... te Peppa Pig. likove- Ovoga je baš pogodilo. Da. Ljut je. Ja mislim da to baš rade kao i te likove, ono vrlo specifično. Čak možda, mislim da će puno cura imati te kao, jer ono, muški likovi kao životinje mislim da su često napravljeni ono kao vrlo karizmatični, autoritativni i takvi. Ono, Baš me zanima neći crush Johnny Bravo. a ne, mislim da nije, teško. Misliš da nije, Ne, a? mislim da Jer to je bilo jako čudan crush, kao. To bi bio, ne, to, pogotovo ne u ali moderno ima, doba. ima sigurno neki. Daj, pišite ako ikom crush Johnny Bravo, baš me zanima. Da. Dobro, dečki, to je bilo to, evo, malo smo se, vratili smo se u realnost, u ritam. stvarnost, u slatku i dobru realnost, ja bih rekao. Sad kreće opet sezona lova, kak bi se reklo. Kak se zove... Ne znam. I da, Ne, ne znamo još ko će nam biti idući gost ili gošća, to ćemo još vidjeti. Javljaju se na mobitel. Niko se ne javlja, ljudi brate. ignoriraju ono. Svi su na godišnjem. A, dobro. Ali vratit će se do iduće epizode, tako Zafalit će da svima, nešto ćemo dobro pripremiti za Znamo vas. ko neće. Ali mislim da smo dobro nastavili sezonu sa Polinom. Ja se slažem. Dobra gošća za povratak. Da. Tako da eto. Jeste vi za jednu igru? Ajde. Asocijacija. Asocijacija za kraj, ajde. Može. Da se malo... Može. Ko će krenuti? Mogu ja? Ajde. Lopta, Ruka, Torba. krug, mikrofon, Stalak. kuća, prozor,
Kutija. Stol. Vrata. Vrata. Ne! Da. Dobro, to je to, a? To je samo Samo jedna. On je htio, najbolje igra. Okay. Dobro sam se osjećao oko ovoga, obilo mi se o glavu. Kaj je bilo vrata, jel? Vrata. Nešto mi je, stol me zbunio, mislim što kada je već bio. Nije. Nije. Ali moja uvijek kuća, svaki put kažem kuća, svaki put kažem kuća. Hoćeš reći da varaš u igri? Ne, ali svaki put mi dođe kuća. Imaš pripremljene riječi? Ne, uvijek mi dođe kuća. Ima. Sad smo ga nanjušili. Svaki put mi dođe reći kuća. Sad ću pretražiti svaku igru da sada imam uzorak koje govori riječi. Ja sam rekao kuća jedno 16 puta. Ali šta nakon kuće kažeš? Ja kažeš? njega još i prije. Šta nakon kuće kažeš? Ne znam, možda stol. Bože, ti varaš. Ne, ali svaki put Car dođe ima mi tako, a samo mi dođe kao, ne mogu se ja boriti protiv ima toga. doma popis 20 riječi i zna da A prvo neće to dvije izaći. nisu bile kuća i stol, jedna kada kaže uvijek kuća, odmah ide sjedne stol. zapravo kad neko od nas kaže riječ koju on sebi već zapisao negdje. Gdje sam okej. U glavi si se memorirao. Zapisano On je bio u vremenu, kad uči kakva je to ljubav bila. Rekla si mi voljet ću te do veka, a ja tebi nemoj da me čekaš. To je bilo to od ove epizode, ja ću dalje biti Taco. Džani još htio pjevat, mislim sam na njemu. Samo kad nije znao riječi. Da, zaboravio sam malo, dugo nisam čuo tu pjesmu. Vidimo se.